салом бинандагони гиромӣ, имрӯза дарси сеюми мо карбогидогенҳои этилени алкенҳо мебошад. тибқи мавзӯъ мо ҳар як мавзӯъро аз нақшаҳо тартиб медиҳем ва тибқи нақша якум қисмати мавзӯъи мо номенклатура ва изомерия, дуюмаш сохти алкенҳо ва қисмати сеюм хосияти физикӣ ва химиявӣ, қисмати чорум усули истеҳсоли алкенҳо ва қисмати панҷум аҳамияти тиббию биологии алкенҳо. Акнун мо дар бораи алкенҳо пурра маълумот медиҳем. Карбогидогенҳое ки формулаи умумияшон карбон NH2N буда дар молекулашон як то банди дучанда доранд. Карбогидогенҳои қатори этиленӣ ё алкенҳо ё олефинҳо меноманд. номи карбогидогенҳои этиленӣ аз номи карбогидогени сери махсус гирифта шуда бо иваз шудани пасванди ан ба ен ё илен гузошта мешавад ва намояндаи аввалини алкенҳо ду атоми карбон дорад, ном дорад этилен ва ин карбон 2H4 шакли молекулавӣ ва CH2 ва ин шакли нимсутравӣ аст. хоб яъне қатори гомологенҳо бошад этен яъне этилен, пропен ва бутен аст. ҳодисаи изомерия. ҳодисаи изомерия барои алкенҳо аз карбони чандум сар мешавад, дар ин ҷо дида мебароем. ҳодисаи изомерия дар алкенҳо аз карбони чорум яъне бутен сар мешавад. бо баробари зиёд шудани атомҳои карбон миқдори изомерҳо меафзояд. мисол, якум намояндаи алкенҳо яъне этилен изомер надорад ва дуввумаш бошад пропен изомер надорад, севумаш яъне бутен се то изомер дорад ва панҷумаш бошад яъне пентен 5 то изомер дорад. хоб мо дар ин ҷо изомерҳои дахлдорро вобаста ба алкенҳо дида мебароем. барои алкенҳо ҳам изомери структурӣ яъне дохилисинфӣ ва ҳам изомери байнисинфӣ хос аст. мисол, изомерҳои байнисинфии алкенҳо сиклоалканҳо мебошад. хоб рақамгузорӣ дар алкенҳо аз канори банди дучанда сар мешавад. мисол, мо дар ин ҷо изомерҳои бутена дида мебароем. хоб изомерҳои бутен яъне бутен се то изомер дорад. хоб изомери якумаш бутен 1, изомери дуюмаш бутен 2 ва изомери сеюмаш бошад. бо кандани як радикал аз молекулаи асосӣ ҳосил мешавад 2 метил пропен ва изомерҳои пентен бошад, яъне гуфтем ки 5 то изомер дорад. аввалаш пентен 1, дуввумаш пентен 2, севумаш 2 метил бутен 1 ва дигариш 2 метил бутен 2 ва дигариш бошад 3 метил бутен 1. мо чӣ хеле ки дар боло қайд кардем, гуфтем ки барои алкенҳо низ изомерияи фазоӣ яъне геометрӣ хос аст, яъне сис ва транс изомерҳо. хоб сис яъне агар радикалҳои дар назди банди дучанда буда дар як самт хоб раванд, инҳоро мегӯянд сис изомерҳо ва агар радикалҳо дар назди банди дучанда буда дар самтҳои гуногун хоб бошанд, инҳоро мегӯянд транс изомер. мисол, мо дар ин ҷо сис ва транс изомерҳои бутена дида мебароем. як чизро бояд мо аз хотир набарорем ки сис ва транс изомер барои алкенҳое хос аст ки бандҳои дучандаашон аз карбонҳои дуюм сар мешавад. яъне барои алкенҳое ки банди дучандаашон дар карбони якум аст, барои онҳо сис ва транс изомер хос нест. мисол мо дар ин ҷо дида мебароем. ҳама вақт бутен 2 бояд бошад. хоб бутен 2 яъне дар ин ҷо ҳаст сис бутен 2 ва дар ин ҷо бошад чи транс бутен 2. хоб сохти алкенҳо. барои алкенҳо банди дучанда хос аст, яъне ҳамаи онҳо банди якчанда яъне сигма буда танҳо як то банди пи доранд ки вай хело ҳам ностувор аст. банди дучанда аз як сигма банд ва аз як пи банд иборат аст. хоб барои алкенҳо гибридшавиашон бошад sp2 аст. атомҳои карбон дар наздашон пи банд доранд ки онҳо ҳодисаи гибридшавии sp2-ро қабул карданд. карбонҳое ки дар наздашон банди пи надоранд, онҳо sp3 гибридшавӣ хос аст ва мо инро дар мисоли бутен 2 дида мебароем. мисол, дар ин ҷо мо дар назди карбон банди дучанда намебинем,
البته اینها اسپیس گیبریچوی هستند و در دو تا کربن بین باشد ما بند دوچنده دیده میتوانیم، یعنی اینها sp2 گیبریچوی خاص است و در آخرش باشد نیز بند دوچنده نمیبینیم. پس این رو فهمیدن ممکن است که اینها نیز اسپیس گیبریچوی خاص است. خب کنج هر یک کربن یعنی کنج های ولنتیشون باشد 120 گرادوس است و مسافه بین اتم های کربن یعنی درازی بند باشد 0.1134 نانومتر و ساختشان ساختی تریگونالی دارند. خب خاصیت فیزیکی برای الکن ها یعنی از کربن دوم تا کربن چهارم یعنی نماینده اتیلن، پروپن و بوتن در حالت گاز مانند و از کربن 5 تا کربن 18 در حالت مایع و از کربن 18 بالا باشد یعنی الکن های سخت هستند. خاصیت شیمیایی برای الکن ها ریاکسیون های پیوست شوی، اکسید شوی و پلیمر شوی خاص است. همه این ریاکسیون ها از حساب کنده شوی بندهای دوچنده رست می آیند. یعنی وقتی که تاثیر کردن ماده های گوناگون به الکن با کنده شوی بندی پی یا اینکه پورا کنده شوی هم بندی دوچنده و هم بندی یکچنده ریاکسیون شیمیایی به عمل می آیند. در قسمت اول ریاکسیون پیوست شوی یعنی در ریاکسیون پیوست شوی داخل می شود گیدروگنیزاسیا یعنی پیوست کردن گیدروگن. هنگام تاثیر کردن الکن با گیدروگن حاصل می شود الکن و ما این رو در نماینده دیده میبریم. هنگام تاثیر کردن گیدروگن با اتیلن حاصل می شود اتان و قسمت دیگریش باشد یعنی گالوگنیزاسیا پیوست شوی گالوگن یعنی ریاکس صفتی برای الکن ها این بروم آب رو بیرنگ کردن است. هنگام تاثیر کردن الکن ها با گالوگن ها مخصوصا با بروم آب در اینجا ریاکس صفتی به وجود میاد یعنی بروم آب رو بیرنگ کردن الکن ها. محلول بروم آب رنگش نارنجی بوده. هنگامی که الکن ها رو از محلول بروم دار میگذارونیم الکن با بروم آب بر ریاکس داخل شده رنگ آن رو بیرنگ میکند. شخصی که تجربه رو میگذاراند این ریاکس رو به طور فعال و با چشم خود میبیند یعنی این رو میگویند ریاکس صفتی. هنگام تاثیر کردن اتیلن با بروم آب در اینجا حاصل می شود گالوگن الکن ها که نامش اتیلن پلوس بروم آب حاصل می شود 1,2 دی بروم اتان. قسمت سوم هنگام تاثیر کردن گیدروگالوگنیزاسیا یعنی پیوست شوی اشکلور و اش بروم. هنگام گیدروگالوگنیزاسیا از الکن ها گالوگن حاصله الکن ها یا اینکه 3H+1 یعنی گالوگن حاصله حاصل شدنشون ممکن است. این ریاکسیون طبق قاعده مارکوف-نیکوف میگذارد. هنگام تاثیر کردن الکن با اشکلور حاصل می شود خلور الکن ها. این چنین اگر ما در نماینده بینیم هنگام تاثیر کردن اتیلن با اش بروم در اینجا حاصل می شود 2 بروم اتان. خب در قسمت دیگرش گیدراتاسیا یعنی تاثیر کردن آب. هنگام گیدراتاسیای الکن ها سپیرت های یک اتمه CnH+1OH حاصل می شود. این ریاکسیون طبق قاعده مارکوف-نیکوف نیز میگذارد که در نتیجه سپیرت ها حاصل شدنشان ممکن است. خب هنگام تاثیر کردن پروپن با آب که در اینجا ما دیده میبریم گیدروگن باید جای رود که مقدار گیدروگن هایش زیاد است و گروه OH باشد جای باید رود که مقدار گیدروگن هایش کم باشد یعنی هنگام تاثیر کردن پروپن با آب حاصل می شود پروپانول 2 و هنگام با دیگر نماینده الکن ها تاثیر کردن یعنی 2 متیل پروپن تاثیر کردن آب حاصل می شود 2 متیل پروپانول 2 یعنی گیدروگن جوی CH2 میاد و گروه OH باشد در بالای کربن که مقدار گیدروگن عموما وجود ندارد حاصل می شود سپیرت ها. قسمت دیگر ریاکسیون های اکسید شوی. خب سوزش ما از همه موضوع گذشته با خبر هستیم که همه کربوگیدروگن ها در اشتراک اکسیژن سوخته که در نتیجه 2 اکسید کربن و آب را نیز حاصل میکنند. قسمت دیگر قسما اکسید کردن اتیلن. هنگام تاثیر کردن اتیلن با اکسیژن نارسایی یعنی مقدار کمی حاصل می شود اکسید اتیلن. و قسمت سوم اکسید شوی با پرمنگنت کلی آبی یعنی ریاکسیون واگنر.
ҳангоми дар маҳлули обӣ перманганат калий оксид кардани алкенҳо спиртҳои дуатома ҳосил шуданашон мумкин аст ки ин реаксия бояд дар муҳити обӣ яъне муҳити нейтралӣ гузарад ки мо дар инҷо реаксияро ба таври зайл дида метавонем. ҳангоми таъсир кардани алкен бо перманганати калий дар муҳити обӣ ҳосил мешавад спиртҳои бисёр атома. қисмати чорум, ҳангоми таъсир кардани алкенҳо бо перманганати калий дар муҳити турш яъне бо иштироки кислотаи сулфат ҳосил мешавад моддаҳои гуногун. хоб масалан ҳангоми таъсир кардани пропен бо перманганати калий дар муҳити кислотагӣ аз ҳисоби карбон H2 ки дар назди банди дучанда аст ҳосил мешавад оксиди карбон чорванита ва карбон H3 ки дар назди банди дучанда нест худаш ҳамчун радикал ва карбон H ки дар назди банди дучанда аст дар инҷо ҳосил мешавад боқимондаи кислотагии карбонилӣ яъне ҳосил мешавад кислотаи ацетат. қисмати панҷум, оксидшавӣ бо перманганати калий дар муҳити ишқор яъне бо иштироки ишқорҳои фаъоли калий OH ва ё ин ки натри OH ки дар инҷо маҳсулотҳо низ гуногун ҳосил шуданашон мумкин аст. мисол таъсир кардани пропен бо перманганати калий дар муҳити ишқорӣ ҳосил мешавад карбонати калий ва ацетати калий инчунин манганати калий ҳосил шуданаш мумкин аст. қисмати шашум бошад қисман оксидшавӣ яъне ба миқдори норасои оксиген таъсир кардани алкенҳо. мисол мо дар инҷо бо таъсири оксиген таъсир мекунем дар этилен ки дар ин маврид миқдори оксиген хело кам аст ҳосил мешавад алдегид ва дар дигар шароит агар мо бо этилен таъсир кунем оксиген ҳосил мешавад спирт ва дар дигар шароит бошад таъсир кардани этилен бо оксиген ҳосил мешавад кислота. хоб қисмати севум яъне қисмати севум ин реаксияи полимершавӣ аст дар таҳти таъсири фишор ҳарорати баланд ва ё иштироки катализаторҳо аз ҳисоби кандашавии банди дучанда ба ҳамдигар пайваст шудани занҷири дароз ҳосил карда мешавад ва дар инҷо ҳосил шудани полимерҳои алкенҳоро дида мебарем. мисол мо аз этилен ҳосил мекунем полиэтилен ва аз пропилен ҳосил мекунем полипропилен. яъне ин реаксия дар иштироки ҳарорати баланд фишор ва катализаторҳои гуногун ҳосил шуданашон ва гузаштанашон мумкин аст. хоб усулҳои ҳосил кардан яъне алкенҳоро бо роҳҳои гуногун ҳосил кардан мумкин аст. мисол дар саноат роҳи аввал крекинги алканҳо аз алканҳое ки шумораи атоми карбонҳояшон бутун аст мо ҳосил мекунем алкен яъне этилен ва этан. дуввум дегидрогенизатсия яъне аз алканҳо канда гирифтани гидроген ки дар натиҷа алкен ҳосил шуданашон мумкин аст. аз этан бо канда гирифтани ду атоми гидроген ҳосил мешавад этилен. ва усули истеҳсол дар лаборатория бошад ва аз спиртҳо ҳосил шудани алкен яъне мо спиртҳоро дар лаборатория дегидрататсия мекунем аз молекулаи спиртҳо обро канда мегирем ҳосил мешавад алкен яъне аз спирти этанол ҳосил мешавад алкен. ва хоб қисмати чорум дегидрогалогенизатсия таъсири галогенҳосилаи алкан бо маҳлули спирти ишқорҳо яъне калий OH ё ки натри OH чи маҳлули спирти тибқи қоидаи Зайцев мегузарад. гидроген аз карбоне канда мешавад ки ҳам миқдори гидрогени кам бошад ва галоген аз ҳамун ҷое канда мешавад ки ҳарчи гидрогенаш бисёртар бошад. мисол галоген алкан бо таъсири ишқори калий спиртӣ ҳосил мешавад алкен. яъне агар мо инро дар мисоли ягон намоянда дида бароем мисол хлоретан бо таъсир кардани ишқори калий спиртӣ хоб дар инҷо банди дучанда ҳосил мешавад ва хлориди калий инчунин об. агар дар ҳамин ҷо мо аз маҳлули спирти ишқорҳо агар истифода набарем ва аз маҳлули обии ишқорҳо агар истифода барем ба ҷои галогенҳо яъне гурӯҳи OH ҷудо шуда ба ҷои алкен яъне ба ҷои этилен ва спиртҳои дахолдор яъне этанол ва пропанолро ҳосил карданашон мумкин аст. қисмати чорум дегалогенизатсия таъсири дегалогенҳосилаи алкенҳо бо металлҳои фаъол. инчунин
ما خیلی در بالا قید کردیم با تاثیر کردن متال‌های فعال با گالوگن آلکان‌هایی که شماره گالوگن‌هایشان در 1-2 قرار دارند آلکن‌ها را حاصل کردن ممکن است. مثال تاثیر کردن 1-2 دیبرومتان با متال فعال که در اینجا کنده شدن گالوگن ها و حاصل شدن بند دوچنده دیده میبریم. مثال 1-2 دیخلور پروپان و پروپن حاصل شدنش ممکن است. اهمیت طبی و بیولوژی آلکن ها. آلکن ها در طب چه اهمیت دارند و در صنعت شیمی چه نقش را می‌بازند؟ بسیاری از آلکن ها همچون اشیاء خام برای سینتز داروها استفاده می‌شوند. مثلا اتیلن برای حاصل کردن اسپریت ها و دیگر پیوستگی ها. از بعض پیوستگی های آلکن ها ماده های حاصل کرده می شود که خاصیت ضد باکتریوی دارند. آلکن ها در ارگانیسم زنده در مبادله ماده ها اشتراک می کنند. خیلی بینندگان گرامی، در اینجا درس ما به اتمام رسید. تا درس های آینده